subscribe! I dobrodošli u prvu epizodu showa Vrijeme da zablistaš koji vam donosi Orbit. Pobjednik ovog showa osvojit će snimanje ljetnog hita sa Dinom Petrićem, a spot će izaći na Jumbus YouTube kanalu. Nadam se da ste spremni, pripremili smo vam puno dobrih izazova, nastupa i kandidata. Vrijeme je za epizodu. Ok, došli su na red naši prvi kandidati, Katarina i Filip. Prva nam je na redu Katarina. Jesmo spremni, dečki? Prvi kandidati. Da vidimo šta nas očekuje. Nasik, ti sviđa? Čega pjeva? Ovo je neupisno. Ja ne mogu spojiti ovo glas koji dolazi iz videa ili od strane snimano. Vidimo da ima ring light. Ima čudan glas, mislim na dobar način. Da. Ali specifičan, to mislim reći. Znaš šta, rekla ne bio nikad dao ovaj glas na opivanje, kužiš? Na izgledu ne bi dao ovaj glas. Ja bih volio čut kako pjeva strane pjesme. Mislim da bi bolje pasalo. Presimpatična, ima ove note Da. piva. Sviđa mi se ove vibracije u glasu. Ima dobru vibru, kako bi rekli. Vidiš harizmu ne dok piva. Da. Dobro, sad ne ocjenjamo karizmu, ocjenjamo pjevanje. Ja ću dat 5. Za karizmu. Pazi, ali moraš znat, znači ovo ti je prva kandidatkinja. Dobro. Ne znam što te očekuje u budućnosti. dobro, Dobro je probila led. A probila je led, ajde, dobro. Ja vjerujem. I pušicu mi poslao. Tako da je, moram. Kako padaju na šarm, momci. Ti ljubomorna? Ne, do Bog, ja dam 5 za pjevanje. Da, sad, dobro. 10. 5. A ne možeš da 10. Dobro, od 1 do 5, njena 5 je da 10. Sviđa mi se jer ima drugačiju boju glasa, neki drugačiji totalno džir kao. Ok, naš prvi muški kandidat zove se Filip, vidimo ima gitaricu, ovo ono, mislim da je vrijeme da čujemo kako je on pjeva. Da ima visoke, da je li ima visoke Meni to se sviđa ovaj background. Ovo je slika. Zanima šta će pjevati. On svira. Svira gitaru. Je li ovo Damir Kedža? Pojma što sam ni čuo. Damir Kedža pjesma. Ne znam u stvari. Jako znam da ću Kako je čudno kako to nakon ženskog Jel ti glasa. malo ko Bruce zvuči? zaboravljen dodirnje A ti ono kad stavlja one storije, kad pokrije A, kad biva na storiju. Dio. Moguće. moje niti, tako mora biti. Kako je čudno, to muški glas. Ima ovaj Joj, to je Rudan pjevo na... Da. Sad sam umirao za njom. Da. Damir Kedža, da. Tako mora biti. Ima baš onaj muški Znam da glas. zauvijek ću Meni je pregrub ostati glas. sam, jer njeno ime i u snu ponavljam kao molitvu. I sve još Znaš šta je jedino, ova pjesma je baš onaj nježan glas, ovo je Damir Kedža. A nije. Ne, pjesma. Okej. Ima Dobro, super nježan. dečkog glasa. A dobro da je svirala Rudan kako odradio. Ako si čula, koliko je visoke tonove bacio. Joj, ja ću se ubiti više. Jer može ovo biti ocjenjivanje, znači Sigrid Ovo je stoji, muški ocjenjuje glas. samo visoke tonove, mi idemo čak i to je to. Druga stvar, nisu svi Rudan. Treća stvar, svako ima svoj način. Dobro. I četvrto, Dobro. nije sve u visokim tonom, ima Dobro. muzičare koji su samo dole Ocjene. i opet su simpatičari koji su visoki. Ocjene. Uglavnom, Ok, ajmo ocjene. ja Ajmo dajem back to slapno. četvorka. Ocjene. 4. Ja ću dati ocjenu A4, ne želim biti. A bojiš se da smanjate, ne privi. Kad kad dođe, ovo je ovdje oće, neke ja ti Ferrari da koje neće četiri. stikriti od Ja dvije ti da glave. četiri. Ko je veći od mene? Uglavnom, to je to su bile Digni, naše digni. prve prijave, to su bile naše prve prijave, a sada je vrijeme da mi upoznamo naše kandidate. Dobrodošli u prvu epizodu showa Vrijeme da zablistaš. S nama su naši prvi kandidati, predstavite se. Ja sam Filip. Ja sam Katarina.
Da se malo zagrijemo prije nego što krenemo na nastupe, tu smo pripremili neke Jumbus pjesme i oni će dati svoju ocjenu i reći svoje mišljenje, tako da ja mislim da možemo krenuti. Spremni? A ti znaš Jumbus pjesme. A može, evo i Sigrid će prokomentirat malo. Dobro, okej. Prva pjesma, ne znam ni ja koja, idemo vidjeti. Sve se bojim. Jumbus, ne do bog! Ajde, ma najdraža, najnovija najdraža Jumbus sada. Skupila se ispod kože sve dobro i loše. Kako je bila pesma. Da uzmete u obzir da niko od youtubera nije profesionalni pjevač. Evo ga. Oj, to si ti bio. Melodija je super. Evo gledaj sad to. On sebi želi pokazati. Gledaj. Evo vidi. Kakav glumac. Okej, da ćemo mišljenje. Moje Daj mi mišljenje. imaju prednost, čekaj. Meni se melodija jako sviđa, onako je poletna, čak može proći i u klubovima. Znači, Da. plesna je Dječjim i lako klubovima. pamtljiva dječjim. Je, dobro, ovo jesu youtuberske pjesme, to nisu... Da, moraš uzeti obzir da to nisu pravi pjevači. Mislim, To smo mi svi Dobro. youtuberi, Ne, ovo pjesma je udara senzacija. ciljanu publiku, tako da svaka Ciljana pisma publika, ima YouTube ovdje. publika, tako da to smo prilagodili, uglavnom da ovo je zadnja pjesma, mislim da je izašla na Jumbusu, Da. jel je? Je, da. Dobro, ocjena od 1 do 5, ajmo. Aha, nisi ti rekao svoje mišljenje. Da. na kraćem ocjenu. Pa, meni sama scena sviđa mi se stvarno i Ana je super našminkana, evo to meni kao muškome odmah pada u oko. Sam refren bome primamljiva pjesma i sviđa mi se ovi, da, spot, sviđa su mi se ovi ističci. Meni je jako fora kad su klopili seriju i spot. Dobar promo za seriju. Baš dobar Jako promo. Odmah je Aha, ocjena. Ocjena 4. 1 do 10. 5. Do 5. A, isto 4. Ok. Idemo dalje, iduća pjesmica. Mojito! Evo sam čula. Ja sam ovaj ples na Jumbus i toliko. Ja sam čula prije Kada je nekog čula? tjedna. To nije novi. Ovo je jedan od boljih Jumbus spotova, to definitivno. Use your body, use your body. Wow, 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 what you waiting for? Use your body to start a party. Wow, 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 what you waiting for? No thinking, only drinking. Wow, 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 what you waiting for? Get free. Dobro, ljetna je pjesma. Da. To Slovenci, meni početak Slovenci pjesme je stiče ovog kida za spot. Sad ovo... Ne, spot je odličan, da. Spot se meni najviše Da, sviđa. Meni je ona odlična, Prvi put lijep ga gledam dvor, i lijep ja. bazen ima, Mene scene ove. lijepu kuću ima. Katarina, jel ti sebe možda vidiš u ovakvoj pjesmi ili nešto drugačije što ti Pa voliš? vidim. Ovako nešto? Do sad sam uvijek pjevala onako malo, kako bi to nazvala, klasičniju neku vrstu glazbe onako, ali sljedeća pjesma koju bi Nije bila Hrvatsku ili Engleska? Hrvatsku. Okej, ocjene. 3. Pa ja bi dao 5. Zašto ja ne mogu dati ocjenu? Ajde, daj ocjenu, Sigrid. 3,5. Okej, idemo dalje na novu stvar. Jumbus. Koja pjesma? Samo. Sam. Zna. Ovo sam si svi čuli, kogod kaže da nije loše. Ja nisam čula. Okej. Meni su fascinantne ove boje, baš ovo, baš je Da. scena super složena. Kako sad reka Niki, drugu periku. Drugu periku. Ova je dobra, Meni je dobra. bijela, Ona bijela je. kritična. Uglavnom, to je sad taj neki njen frajer u spotu. Sad on ode s drugom. Standard. Kako vam se sviđa ovakvu pjesmu? Ok, bolje mi je prošla. Meni je primamljiv, nije baš ono. Zarazna je, Da, zarazna je. da. Ovo mi je neki Ceca Music predstavljač. Da, Jel da? Malo me podsjeća na Staziju. Baš je taj vibe. ovo je A, super, evo, super tu zaustavila su Markica, šalim se. Okej, to je samo to. Evo, ovo je. Ej, Sigrid Gotovo je bio piknik, možemo dalje. Sigrid je Vidjeli smo mene, se gotovo Kefrona, je. možemo dalje. Ocjena, komentari. Pa, Ajde. pa sviđa mi se ove scene kao klubu ono zavava. Pa dobro, smišljeno, meni je ovo super, meni je patetica. Meni isto. Dobro, Petica je. super. Pogriješila Piknik sam dvajice kad sam rekla da mi je pobjednik. bolja prošla, ova mi je bolja. Okej, i zadnja pjesma da vidimo o čemu se radi. Aha, Evo sam vidjela. Meni je ovo nešto novo.
Ovo nisi vidio. Daj meni čista pet. Ne, ali ovo je... Ovo su ti naši Slovenci. Jel ona išla na CMC festival? Da, tom Dorian. pismo. I idemo. To što je ovo, mislim, prevedeno na hrvatski, a inače je na slovenskom pjesma. Ali nam je spotima isti glas ko Ana Jurčević. Malo podsjeća. Malo baca glas na Lanu. Baš je vrsta pjesma, ono da na radiju baš svira, dok puteš negdje. Na more. Je. Ja, super je pjesmica. Komentari? Meni je ovo najbolja. Meni je ovo najbolje. Najbolje, meni isto, od svih jer mi je baš Baš je ono... catchy. Dobro, su baš i pravi pjevači, baš su I volim ljeto. duga karijera. Ajmo, ocjene. Petica. Petica. Pa meni četvorka. Ok, to je bilo to od ovih Jumbus pjesama, nadam se da ste se zagrijeli, ali prije nastupa imam da vam pokažem još jednu poruku. Jeste spremni, ovo nam je dragi Dino poslao porukicu. Što ćete reći? Pozdrav Katarina, pozdrav Filip. Drago mi je da ste ušli u top 8 kandidata u show Vrijeme da zablistaš. Oduševili ste me svojim prijavama, super su vam. Želim vas svu sreću u daljem natjecanju u showu i samo jako, samo hrabro i ne pas osjećaj vode. Pozdrav! Super. Hvala. Motivacijski. Sad ste spremni onda za Odmah nastup? smo spremni. Ok, možemo. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you left me down, but it proves in the way it hurts. For my turn, I have my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sad that I know why. Your heart is so untainable, even though you don't share mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You make me realize my deepest fears, but lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Odavno već na tom putu više ničeg nema i vrijeme je da se probudim iz sna. Iako znam da ću voljeti za sva vremena, zaboravljen dodir njenih usana.
Ona vuče moje niti, tako mora biti. Ona je najljepše od svega što znam. Ona vuče moje niti, tako mora biti. Ja znam da zauvijek ću ostati sam, jer njeno ime i u snu ponavljam kao molitvu. I sve još miriše na dom. I kad ne govorim o tom, srce mi umire za njom. Srce mi umire za njom. Zar da od svega samo dignem ruke mila zauvijek. Kao san ona ostaje i kada ode, jedina koja tajnu moju zna. Svi bez nje sad me koraci u prazno vode, a srce je samo zvuk u grudima. Ona vuče moje niti i tako mora biti. Ona je najljepše od svega što znam. Ona vuče moje niti i tako mora biti. Ja znam da zauvijek ću ostati sam, jer njeno ime i u snu ponavljam kao molitvu. I sve još miriše na dom. I kad ne govorim o tom, srce mi umire za njom. Srce mi umire za njom. Zar da od svega samo dignem ruke mila zauvijek. Zar da od svega samo dignem ruke mila zauvijek. Sad nakon nastupa dat ću vam dojmove. Zadovoljna sam, a vidjet ćemo što će publika reći. Glasajte za mene. Filipe? Ja sam također zadovoljan, mada smatram da je moglo biti bolje. To je tako. Ok, sada da objasnim kako možete glasati za svoje favorite. Odite na Instagram profil Orbit Hrvatska, tamo će biti uploadane slike od Katarine i od Filipa. Vi izaberete koji je vama favorit i lajkajte tu sliku, imate 3 dana za glasanje. Nakon toga slika sa više lajkova, to jest osoba na toj slici ide u finale. U svakoj epizodi vas očekuju TikTok izazovi sa Lucijanom, a sada je vrijeme za prvi izazov. I pozdrav ekipa, dobrodošli na prvi Orbit TikTok izazov gdje ćemo odabrati nekoga od vas da baš budete u novom Džumbusovom ljetnom hitu. Sve što trebate video rekreirat, duetat i staviti obavezan hashtag vrijeme da zablistas. A sad idemo na video. Pa, nadam se da bude dobro bilo, ispalo, ja se nadam. On je ko ja. Ajmo, Vidi se da su zemljski. Ali nema visokih tonova. Ajme, evo ga. Ali dobro, bit će. Biće. I četvrto, nije se u visokim tonom, imaš muzičare koji su samo dole i opet su simpatičari koji su visoki. Ocjene.